Kini ang Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita padayon karon ang pagdonar ni Tanay City Council o Delegado Alma sa mga residente kini nang ginahanglan og gadget matig pa sa kabarangayan kinsa adunay kakulangan og tubig. Sa niagi nga simana usa ka nagngalang Emilda Mayornita ang nakadawat kini gadget matig pa gikan sa kulingong panudanan ni Tanay City Council o Regalado Tikboy Salma. Matod pa ni Imelda nga sa ilang lugar o dapit sa proper barangay Novalias ang problema gyud og tubig. Ang nakaproblema kay handig ang ilahang nahimutanan og sa ubos sila magkuha og tubig padulong sa taas. Dugang pa niya 5 minutos gikan sa ilang balay una sila maabot sa kuhaanan nila og tubig. Mao ang puso o bomba mao nga nakauna-una kay sila ga pamarahig o pangayo. O gadget matik map ni ka Konsyal Salma tungod kay aduna man kini 14 kabubong o household ang makabenepisyo ni ini. Ania ang iyang pamahayag. Imelda Mayornita. Imelda Mayornita. Mayornita. Taga-asa magka? Taga Barangay Novalias proper. Novalias pa. Itungod manggod nga among puso didto usar ka buk nga napa jud sa layo. Ang gusto namo nga naa mi tubig sa dool. Mga pila dagay ka Mga kuan dagay mga 5 dagay. 5 minuto sa maabot sa inyo hang. Maabot sa puso. Saka usa sa ekonomi nganong Paingon didto lugsong ning pagpauli angat so magkuha mog tubig gikan sa puso. ilalom. Lalo. O ato jud sa muangat na po. Usa may kapan niyo balde, Balde, bayang galon. galon katong tag 20 liters. So sa karon mga pila dagay kabubong ang maka benepisyo kung ugaling matukod ng inyohang kaugalingong puso dito. 14 ka bubong. Makakuan nang nanas duol. Oo. So karon kay nadunaran mo og jetmatic pump. Mga mangita na po kag itubo o mga papantok nini mangita po kas lain makapangayo. Mangita na pud mi og asa na pud mi makapangayo. Kung pasalamat ra ko ni Konsyal Tikboy Salma sa iyang pagdonar aning sa among pagpatubig. Daghang kayong salamat sir sa imong pagtabang namo. Kini ang Atraka Balita 943. Samtang giklaro usab ni Tanay City Council o Regalado Tikboy Salma nga padayon ang iyang programa nga kini kaugalingon mao ang paghatag og jetmatic pump gani gikan man kini sa iyahang kaugalingong panudanan. Sumala pa ni Tanay City Council o Tikboy Salma nga daghan kayong mihangyon niya og jetmatic pump nga iyahang nahilista apan sa iya kini nga gipasabot ang mga katauhan nga iyang ipasunod ang iyahang paghatag niini. Dugag pa ni Konsyal Tikboy Salma nga halos kada adlaw adunay mihangyo kaniya apan lagi kay dili dayon niya mapadali ang paghatag ilabi na kaserbisyo nga panubig kay dili man ikatingala nga halos tanang barangay nagproblema og tubig. Maong sa niagi nga simana midonar siya og jetmatic pump sa taga proper barangay Novalias ning syudad. Sa isay pa ni Konsyal Salma nga hapit usa ka bulan na gani gikas paghangyo kaniya ang jetmatic pump. Maong pasalamat ra sad siya Konsyal Salma kay makahulat ra in taon ang nanginahanglan. Ania ang iyang pamahayag. May buntag si Ronly. Karon anak pa ko'y nahatag nga jetmatic pump. Tungod baka ni mga tao nakadungog na naadyo ko'y panghatag. Karon nakahatag ko sa Novalias ni Imelda o jetmatic pump pod. Dayon totoo na to nilang hangyo. Dugay na pero mulagi akong giingon nga umangayo mo di ko kadiyadiyag hatag tungod nga wala magutay budget para jud ana. Man tay pundo nga nay atong jetmatic mapundo kay unay mangayo na dayon matag. At taon na jud ni siyang gaulat nako kay na magoy pending na akong utang sa kadiday kay mura jud na ikapuhunan po ng tindahan kay ug makautang ko na jetmatic nga 5 ka buok jetmatic bayaran man sana dayong pa magbayad pa usa na po ka pautangon. Urang natutuo jud mga 2 ka bulan na itong hulat niya. Karon kabayad ko utang mo nang nangutang na po ko usog. Kadtong nang kuan ang kuan anang Novalias kay
kini kung politiko ta bisag asa man ta musuroy kay kani mga panya ta makita jud nato sa mga sitwasyon sa mga lugar sa mga barangay nakaadto na ko ani lisod jud ilang lugar nga mangalos sila og tubig nga tuwa subos kuan jud ang pagdala sa tubig sa taas. Kini ang Atraka Balita 943. Siya Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Eksklusibong nahinami sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.